Hadumi malu lalo sikus mai halo problema nema Santo Padre dan hari ye media diocese tribunal de nenia. Lori malu ba tribunal be civil ne ba halo be separação divorcio ne lato sacramento seia. Quando ia problema te glori vale ba ia tribunal macreda nenia golu del tribunal eclesiástico. Atu tesi lia na ba. Mas bem, quando a tuluri problema na ba, amo para buting hatene, saída. Usik malu lorong ida rua, luri kedas ba, na lai. Mas ne, amo fokol selulai, sebele dame malu pali kalai. Dene. Quando usik malu to tinan lima baleten, mag balori han ba ita tesilia. Resisto ia tribunal di lineto agora kala 500 italon, atus 5 liwana. Ahu si povo sirne mesmo simples, to sirve matenek mod. Sirve baik to matenek povo simples, to sirne mesmo bot sirne ministro bot sirne. Tama hene ba balu lori hene ba balu feto ba en mane husikao. Balu fali mane ba en feto husikao. Final os mane maksoi feto mos soe mane. Feto batanis mane mos ba tanis yan ba. Evidene agora la caben mos problema. Caben temos problema atlio. Evidene problema ita hotu nini yang uluki mi anoi den ui. Caben nona zura ya maromak ni oi ne maromak hametin lasoi malona. Bekomu ite serne ma salanain pekador hotu. Ohin kolia ide aban halo buat selu aban halo buat tidak ban rua kolia buat selu ne kita eman ini i Santo Padre te che forma tribunali de ne ho di resolve tenia problema sire nebe quando ia problema dalan makne la os lori de ba tribunal civil hotu hena balai lori mos ba tribunal uma creda tu hare kona ba sacramento nenia sacramento caben di resolve. Solo los ma creda la interesse o guadagno. Soe malo soe te sekan ba. Kaben dali dali. Mai bene grassa ne be maglihusi Santo Padre fo maita. Dehan buat ne be kesi mundo kesi lalehan buat ne mi kore mundo koremos ya lalehan hatete ba Santo ba apostolo be Pedro